Ake ukusho phela lokho. Bazokubuka nje. Ngeke icebe. Yebo. Bazokuxoxa inganekwane. Sekukaningi kodwa mina Ndumandumbana vele kodwa nje Pete. kodwa nje Yebo, sanibonani kwipanel, sanibonani noke bafowethu. Siyabona Yebo sawubona. Izithu izinto engingenele bafowethu. Ngicela ukuncoma le ndoda. Baba umthetho ngiyakuncoma mina. Isibindi sakho mfowethu singinika something. Uyabona ngimnyanya kabi nami umuntu othi entweni oyibonayo ukuthi uyowina kuyo athi iyeke. Uyifila. Hayi, uyibona uyojinga ngayo. Hayi. Yabona nje nami angifuni umuntu ongitshela ngobetway ngoba ngiyazi ukuthi ngiyowina kuwo ngijinge. Manje la ngiyakuncoma buyela noma ubona ukuthi kunzima buyela Nyambuzi. wefowethu mina sengahlula abazali, ngahlula abantu engiphila nabo. Mina mawuthi ukhuluma ngemali ezipoki ngivele ngisangane mina mfowethu. Kwashona nomalume. Abantu zonke. Hayi umalume ungcono ngangihamba naye. Kodwa nje mina ekhaya bengafuni ngamali ezipoki. Omamncane, ogogo bengafundi ngamali ezipoki. But ngayihamba imali ezipoki namanje ngisayihamba. Wathi omunye wathi ugogo wami ugula kade sidla udaka. Wangena nje endlini siyaqhuma la izizwe iqumbile la sidla udaka ade sidla udaka. Wathi wemfana wami kambe nithi le mali yani ngathi mina eyezipoki. Wathi uyisipoki wena ngathi cha waphuma wahamba wathi okay waphuma wahamba. Wayibona isimo ukuthi la bazofa labantu. Ngicela ukubuza mthetho yazi la eMpumalanga mawuphuma eCarolina uhamba ngomgwaqo nisengukhohli ubani uzojuna u-L4 unendle Ifanele uba mnandi le nkukhu lekikilika lapho ngemva kwakho. ubani okuku manje Babalele sekuyizibhoko Athi ngivani. Inkukhu le ifanele nje ukuba mnandi. Babalele ngakhona umuntu amgezayo lapha manje sekubandula mthuthu uyagezwa lo muntu ukhishwa ibhasi. Yazi, uyabaleka kulamthuthu into zonke. Hayi wephela kula mthutha ukikiliki man. Yeah. Uyenza nje iqhude lele. Futhi hayi Ula mthuthu. Leliqhudu uthe umabalele ngakenibambeleli kanihlabeleli Noma ungawenzani la mthuthu ngeke uze uthi Akho kufanele uba mnandi omleqa lona ngendlela okhala ngayo. yambo yavuka. ulana mawuphuma eCarolina nje uqeda ukuphuma nje ukuthi uphuma eCarolina le ndlu le ngihambe leyo mgwaqo 10 years ngebhasi yomsebenzi ayihlalwa umuntu bangena namhlanje abantu kusasa masithi sedlula semsebenzini sekukhona irole bayathutha ngabe ikhona lento lapha phakathi noma kwenzakalani Kunayibhoko shoot lapho kule moya emibi kuleyo ndlu leyo. Ufana le ndlu le elapha ngase New German ngase Stanyard. Le ndlu lana abantu bebengena namhlanje wabona sebeyaphuma. Bayangena bayaphuma. Yabo. Bakhwelwa zipho ngisho ukuthi abalali. Kanti umalume wami wayehlala eduze komfula. Umalume wami usho ukuthi kufike lapha khona ngathi ikhanda lakhe alithathi kahle khona. Kubiza omunye umalume wami okwamashe ethi uDuncan. Kuthiwa imphelezele hamba naye ngoba simqondi kahle. Ngathi ayikho right. Umalume avela ngahambi ngale ndlela ejwayelekile. Ahambe ngendlela ephuma ngakaRawati eClermont ezomkhiphela endunduma phansi. Mawedlula egroundini umalume uthi umalume Duncan after 2 days singamboni. Uthi hey ugezekile wangila. Thema sesifika lapha ngase groundini ngithi umntelo kethi uyohamba ungahambi. Uyohamba ungahambi. Uthi kuze kusehluthu uphuma ilanga ngihamba. Ngingafiki indlu ngiyayibona enansi ngaphesheya kwasahluthu ngingafiki endlini. Uthi base ngifike endlini umalume akhipha amaphilisi athi lamaphilisi ekuthiwa endlise wona. Sekuyigame lakho ke manje thatha bambala adonse imvubu. Amqole ke mvubu. Athi akahle. Someone after 2 weeks. Angazi ukuthi mina khona izipoki lapha. Ngathi izipoki Kodwa khona. iphoko ngendlela powerful ngayo. Zake zathatha umalume zathatha ibhayisikili zaxhoma phezulu esihlahleni walishove lokuthi uyafika ekhaya. Uyafika ekhaya kanti phezulu esihlahleni. Uzubona ekseni ngo4 ukuthi uphezulu emthini.
Ushofa ibhayisikili. Ngiyafika. Kukhona enye imali ela eBhova. Uba kukhona waze eVaterfront Boven. Mawubheka ngapha kubongodwane, mawuyale kubonele straight khona ithanele lapho nje ne-waterfall. Bengidlula khona izolo. Kuleyo ndawo leyo ngake ngaya khona ngoba ngangihlushwa kakhulu ilento yemoya le. Ngiyokhuleka khona khona intaba elapho before le tunnel ingapha kwa right enkulu nje intaba yakhona la ngangezansi kwakhona khona ilokishi nesibhedlela lapho ngezansi kwalentaba kunamathuzukiwe eceleni. awuzweke Yayi kwa right le ntaba engathi ihuzukile eceleni engathi nombhudulo wehlayo shona phansi. number 1 yonpela ngangilapho ngiyokhuleka lapho ke kuleyo ntaba leyo ngezansi kwalentaba kukhona amasotsha lapho uma ufika kulentaba Dlula kuyizolo ebusuku lapho leyo ndawo. akuzipoko ezilapha ebusuku kulawa amathuna kuba nephathi kube nayo yonke into ngayicabanga kuphithiza imoto kuyadanswa lapha yonke into ngapha eceleni ubona amasotsha ayadrilla aphethe ibhamu yonke lento agqoke lona yakudala le brown engathi ikhwehle 1 2 agqoke nalezi igqoko zakhona lapha ekseni amathuna namatshe nje ubona imoto ikhuphuka lapha ebusuku isha ama-indicate ekseni mawuthi uyabheka amahlathi namawa akhongisha umgwaqo ongahamba imoto lapha. Uyabona ke wena ungikhumbuza siza kwaMthashane la kwakubambene khona amabhunu no okwalwa idingani ngapha kwaMthashane. Yabona khona ipoko zakhona lezi emathuleni imali ikhona lapha isobala. Unedwithite nje vele kuhwalana uzomuntu uvumela. We pyramid. Lo pyramid. Yabo. Ninjani baba? Siko. Right lapha Kuna-ke lelo butho pyramid. Hayi lelo butho ngiyalifuna impela-ke lelo. Ngesathi kona Kunamabutho lapha. Uzindoda ethi uyayivumela. Uyayivumela. Ngaphiya sidawa ushishuzana ushibhade ngala. Uyabona mfethu, uyabona mfethu, uyabona isipoki, yabona isipoki, khona isipoki lethi sinormal, isipoki lesomuntu wakhe mhlawumbe ushonile. Kuba lezi ipoki ezikhandiwe lezakhandwa amabhunu. Hayi yabona lezo poki ayidlali. Thina Amabutho. Thina sabe nebhunu uMatthews, thina sahamba naye sayintabeni. Siyafika lapha sifica amangisi la afake amabhantshi abomvu lawa yabona aphatha ama-rifle la ayimese ngaphambili. Ajikela lo mlungu wayiwona athi anika lo mlungu uniform amnika isibhamu athi akajahe thina. Ngomlungu esifike naye. Mina bacha Ibhokile. sona lezinto isipoko onyabe simale Ebafethu uShambola ufuna ukukhuluma Shambola. baba linjani Siyaphila njani mfethu? ngisebutswana kathesi khona apha indimi lesindebele ngiyazi kahle orisuzulu ngisase kahle ngiyasaba Hayi wena awukho eBotswana wena usuka eZimbabwe wena ngithi ukhuluma iShona. hayi mina ngikhalanga straight ebutswana khona apha Umkhalango usuka eCholotsho. ayikhona kunendawo kuthiwa tutume ebutswana akasha isikhalanga mfuthu. Ashaya isikhalanga impela. ushilela Uzoye eRhodesia noma uzobheka entshonalanga. Akabheka rotation. right uPyramid ngilalele istory zakhe ezinengi kahle ngase ngakhumbula isikhathi esinye kwakushiwa khona kulomdumo omkhulu kwakusho kuyathengwa amabhodo ama-ayini lawa mali la afunaka lawo la yeyi sagijima kakhulu sidinga amali la Namafiriji. kodwa lawa mali ukuthi siyathole vele angatholakali ngaqina ngizibuza kade imali lawa siyadinga siyasama siyakhuleka amali kabonakali ahlala ngaphi amali lawa
Uphiramidi wathi sekhuluma ukuthi lawa amali lawa Imali kakabona. agadwa nesipoko ngathi alright yiyo indaba le imali le kabonakali abantu bathi bangadinga amali bathenga iprice engaka so imali khwene 1 idure kangaka ukuhamba njani imali le ngathi ngabona ukuthi hayi no man kule secret enye khona khonapha Ngathi ngilaleli likhwa lakhona. Ngangangena eqaleni mina Mofethi qala kwami ngigibela iveni lephoyisa first time ngigibela iveni lephoyisa futhi siyafunda esikoleni sinokubaxoxela kwamajita ngendaba emali ezipoki kunomjito oyedwa mfethu lo mjito engihlukumeza evele ethi ayinamanga lenja le uyabo ezomuntu efuna impela ukungishaya ngithi no lo muntu ngaphela mdala yini manje efuna ukungilwisa kangaka ethi unamanga lo uxoxa into eyingeke kuthi ngelinye ilanga vele amajita emjikele yabona idlozi mfethu mase likuvikele ayojikela amajita athi amajita yabona ke kule weekend siyahamba phakathi kwakho noPyramid sobona ukuthi ubani onamanga lo mjita athi uthiwa hayi angithi wena uhlezi uthi uPyramid unamanga umkhuluma kabi siyahamba ke nawe namhlanje kwakusiphephelo nomjita lo esahambe nalo mjita mfethu kuyiwe entabeni nawo amajita lapha ezungeni yabo ezungeni phakathi kweFrayedi neDumbe khona indaba bathi sezungeni lapha abanye bathi sezulwini sifike lapha mfethu ngimkhombise lo mjita ngithi nanka amabhodo ethi yena hayi ngeke amabhodo nje lawa arastile ahleli la inalutho letho phakathi ehamba mfethu ayolivula ibhodo wathi uyalibamba nje ibhodo kwavela isandla savele samuthi cha emasendeni sabuza asophezulu ngengila isibongo isibambini isende salibamba isende sathula thathi ngqe lo mjita waphila 2 days mfethu waphuma lapha engakwazi ukuhamba waphila 2 days washoya aboshwa ngawumbulalisa entabeni ngaze ngakhishwa yebo abafana babesho bethi abafana hayi uyena lo obe nenkani obethu ufuna ukuyibona lento ngasindiswa abantu ababekhona otherwise mhlawumbe ngabe ngisasejele namanje zamgxavu namasende wangakwazi ngisho ukuhamba Awushambola aqedele manje. Inkani lento esikhuluma ngayo ukuthi umuntu vele ephika into angayazi angakaza i-experience. Shambola. Zuripo baba. Qhubeka bhuti wami manikhuleka azikho normali le mali Zuripo. Right imali lezi sikhule vele ngahamba lamadoda abaprofit ayikhona abaprofit nyana laba ukudlala ukuthi uyabe sinjani njani iyabuza kanti madoda ngilithembe kangaka siyakhuleka sidinga indlela imali kabonakali sengathuma abantu ezibango babuye le mali le kaMandela kuphela le kusho ngubani imali kaMandela le ubona amakhulu garanzi angaphi lamatiki la ukuthi adinga adura kakhulu la amadoda lawa laboneka baboni lutho Amakhulu sesarendile vele uthi lapha kulanto esayizuza lapha kwehlulile sigijime sagijima saphelelwa imali to Mele uhambe noParliament. mase khuluma uthi amali la vele ayagada ngesipoko hayi ngabona ukuthi no man lapha kule umsebenzi omningi kakhulu kanjalo imali le is not easy ukuthi wathole ngoba lesi sinto esisipoko lesi mina ngibona ngathi kulingana ingilosi kaSathane ukuthi kunamandla ntolo kunamandla amaningi kakhulu kuntolo kuvele ukuthi hayi not a normal human being can qualify ukuthi vele ekususe kuntolo kwa mina ngithi umuntu ofuna ukubona akangilinde ukubona vele sinozikode vele Phathi Shambola. Phathi Shambola. Othi ayikho akasijoyini hayi into lezi Ufuna ukugabuka Shambola. and yabona not ayikho I will make sure ukuthi ngiyamprove ukuthi khona ngifuna ukuprove uyena ozofuna ngifuna ubuyezela ku TikTok ezoxoxela abantu ukuthi hey ngihambile noPyramid khona lento noma yikho uyena ozo lothi nje ngifuna kume lobala athi mina ngizoza mina thame akunankinga uyabele mnyama eyofela khona uyafela khona le kaso siyabuye uyafa ufela khona
uyafela khona ngoba into lezi zinzima kakhulu ngicabanga kule lake enye kwakushiwa ilake ingami khathesi ngayilamazi khona lapha endaweni sasemawuni lapha esikhona so kwakuba nje inhlanzi ziningi kakhulu ngoba inhlanzi zaziningi kakhulu la leso sikhathi hayi abantu babephelile befela emanzini left and right kuthiwa kule nyoka ngahamba khona mina labafana kwathi ubusuku 12 o'clock sangena ngamanetha uyabona umkoro lo eFiberglass lo sasebenzisa wo ya sasebenzisa umkoro eFiberglass kwathi kompana ngama 12 ebusuku saswa kuduma ngathi kuduma efuna machina enkalakata enkulu umfana mumye uthi khona manje kwesa usulu elinye linomoya omningi kakhulu omunye wathi hayi lamanga kuduma itraka athi wena uthi itraka okay mana ifike usuku u12 kwanile vele u12 kwanile u12 u12 kwanile usuku right manje sekuvuka umoya njalo ileki lana anti ayithulile ayifumuza amanzi asipili kahle kwaqalisa siphithiphithi ileki lana kwabe lamawave njengathi ilwandle siphakathi khonapha ngitshela abafana ngithi madoda lapha kunzima asiphumeni kwathi phambi kwethu kwachaya ilight around enjengathi helicopter yabona helicopter le yamapholisa le right my light ebusuku so kule light elichaya around elinkala yanto no bugijima phansi bona bekuchaya light leliyana Wantani lafela lathi charge phambi kwethu ovusigana undoda wathi manje into le yini le imoda ngathi hayi amabhimi emoda nti ayahamba straight uyabona ukuthi into le isuka center le wathi helicopter ngathi ihelicopter mdumo ngapi ngabona ukuthi amadoda lawa lapha sekuzima lapha sesethukile ngathi hayi asiphumeni madoda ihelicopter yaduma umsindo kanjalo kusobusuku ku12 o'clock still akunamidumo eminingi imoda layo ingathi yacha malayithi sasiphakathi ukukhathala lesihlahla ngalo ungapheka imoto amabhimi emoto asizafike hayi sasiphumela nje sihamba slowly sibeke kuNkulunkulu laphana kwathi kuseni amehlo ami wonke ayivuvukile iphume izilonda nyana simhlophe so ngathi ayi madoda lapha njalo sikhatshana mana ngesibhedlela ngathi imoto ngisesibhedlela mamfika khona le bonese unese umnyathi umuntu lo isihlabo umnyathi ngama ele angibatsheli vele ukuthi kwezekaleni ngisithulele ngathi hayi ngikugula kuphela hayi bayehluleka ngahle ngabona ukuthi lapha uzima ngabuyela emzini into efika khompana ngathatha amanzi ngiyakhuleka lokuhle ngifake etswaye ngihuce same time kwawomelela kunto lokwena kwaphuma wabona skin lapha nxa siwomile sekuphuma lesa sakudala kusa lesitsha uyobuka right masuyobuka ngokuyobuka wathi mama ngabuyela emadodeni labane ngabatshela istory ngahle ngathi anti yabona ukuthi kuhlala ukukhulunywa ukuthi kule nkalakatha enyoka eceda abantu kompana abantu bayafa almost day and night lapha kwakuphuza umnye wethwashe lapha so libonile helicopter yena ukuthi alibonanga ihelicopter sekusemini siyahamba laphana ehelicopter kanti ukuthi helicopter bayakhangela kahle amadola abana bayahleka bathi hayi kodwa laphana kwakuzima lapha ihelicopter akula helicopter la le moda mabhime kasizafike la so uphela ukuphila so mayithi izinto lezi yaphila umuntu uma isola siyakuphili manaka manifika lapha ihelicopter yaduma kodwa kuchaba so wena wena ndoda ezinto lezi asemadlozi lezi asemadimoni siyaphila vele kulama story amaningi yanzima ukudinga ukuthi kube lamadoda esikhokho ezikwanisa ukwenza izinto sihambe bathi le ka pyramid le imali esibuku le ayi ngiyalitshela ngoni mina ukuthi bazakwanisa kahle Wetuki yazi thina sake sagula sawolashwa amasonto amabili sibone
iguzu lesitimela uyabona iguzu lesitimela yeah liphuma entabeni lishona phansi esizibeni kodwa kwakuyiguzu lesitimela kodwa amabesho bathi kwakuyinyoka yakhona emanzini liphuma entabeni ishange elambu elikhulu laphezulu ikhanyisa la iyakhona la ihambe khona kwasala kunomsele ophuma amanzi kwakhandeka umsele isihosha siphuma amanzi sagula sihamba sayolashwa sigula into engakazi uyibona mabesho bathi kwakuyinyoka ama thina sibonanga inyoka thina sabona iguzu lesitimela hey bafethu uyazi mina paramedi mina bengenayo inhlanhla yokubona njengamaguzu kanje mina bengibona inyoka qobo ibe ngapha ngibe ngapha komfula yabo mina ngase kwangakhe ngihlangana ngiyengakwaphuma into nganoma ihashi lamanzi noma yini la emgababa kulinda ukuthi senyukeni kunezibe esingena olwandle kwaye kwagxuma into mangaphosi isento engapheki kwami ubude ngimutheke mina hey yaphuma yashaya amanzi avuleka yabo lapho ngiyezwa ngathi konke engidonsayo ngidonsela phakathi emanzini yabo yes you know man iyangidonsa litsizwe ke mithandaza khuleka jula sesifikile ayinangempela njule iphinde futhi igxume yagxuma 3 times mangaphosisi leyanto because kuthiwa landa inkukhu ifake akusahambe ngiyacela lethi ngiletheni inkukhu sebeyasaba ngiyakhumbula ngixoxela le story angeke ngiyabona imanga mfuthu mina ngeke kwaqhamuka into engangesigxobo sikagesi uyofaka abanye osisi angazi kudalwa yini lo mfulo umlazi unenyoka ezinkulu yabo ivele iphume nje kathi ngizofaka umuntu ivele iphume ithi icosho lapha emhlangeni bese ithula bese ngitshela lo engihamba na ngithi vala amehlo ungabusavula amehlo vala amehlo ungathuswa yilutho hayi singene yayo usisi lo uhamba ngerange lo sisi angena ngilungise ingane sifica ibhukuda ziphume livele lishintshe izulu kusuka isiphepho bese ngiqeda bese ngiyamkhipha ngase ngiqeda ukumkhipha bese ngithi mina wengane khulumisa lo mama ukuthi yini enibonile avele zikhombe eduze hayi ijubana akasuka ngalo into yangesigxobo sikagesi uyabona mina mfethu ayi so ngimona umuntu esayingane kakhulu othi umexoxela izinto athi into engekho uyabona mina ngiminza okokuqala izibini ngabona ihashe limhlophe qwa mhlawumbe ngangaxoxela mfethu qwa first time ngibona into eyisimangaliso mina emanzini ngaqala ngalelo hashi lelo ngaphuma emanzini ngangakwazi ukukhuluma ngaze ngalashwa ngakwazi ukukhuluma ispeech singaphumi ngoba shuthi ngangibona into engabona ngoba ngathi mase ngiqaqese ngixoxa ukuthi ngiboneni kwamangala wonke umuntu endlini yabo kwabonke abantu bayabonke le ngane cishe yashona understand nakhona umalume ngale ngapheshe uthi angwele ngiyothatha impunzi ngithi sasicupha inyamazane eplazini lomlungu manje siwela uphongolo masuwela masiyakho so useyibambile inyamazane uthi angilande ngiyakwazi ukubhukuda kodwa ngalelela angikwazanga ukubhukuda ngavele ngashona phansi emanzini naye uthi yena ngavele ngangena ngathi ngenihle ngashona phansi uyabo ngathi futhi mase ngiphumanga kahle ngaphuma ngashiya yonke into ijubane ngibheke ekhaya uyabo ngoba ngangithuswe lento engiyibonile so nabanye abantu abangixoxela izinto abayibonayo mina ngimphikisa umuntu ngoba ngiyazi khona abantu abakwazi ukubona into engingakwazi ukuyibona mina uyabo fana yes paramedi yabo ngike ngathi ngiyolungisa umnyusi wayehlanya bemlethile umntwana eyofunda standard 10 ehlanya kwathiwa ngomfaki le ndawo into ngasemathuneni lapha emohlukanisa undengezi uDisay uTafelkop nendawo lapha ngasemathuneni la ndawo ke bekungavumeleki ukuthi ngifake abantu lapha enginabo ubungozi khona fanele mangifaka abantu bafale phakathi lobungozana khona angazi nami for what reason kodwa ethafaka la mfaki la lalela ngifuna ukukutshela khubula kahle uphasi 11 ebusuku kwavele kwaqale ngezwa itshe wathi kuwimbokodo enkulu ithi qumbu emanzini agxuma amanzi abengapheki kwami engixhavule nentombazane ngiphume ngibuze kwenze njani manje yena sewonakele thiwa ayakhuleka ungabi nankinga ngena hayi ngena hayi
phinde ngikhuleke nginike la again asikhale phakathi nalo sisi ngilungise ngithi ngisamlungisa lo sisi kuvele kuqhamuke ikhehla elifinqe ibhlukwe lazafika la emadolweni lo mfula ngwazi kahle ukuthi ushona kakhulu livele lihambe phe kwamanzi lidondolozela lihambe phe licross elize kuthina ngqo umndeni walentombazana uyabona ukuthi nanga umuntu wonke umuntu useyabona ke manje ukuthi lengihamba nabo ukuthi hey kunomuntu ayiveke idotse lentombazana ngiphume nawo futhi ayeze nje futhi lemkhulu eze azazofika la semotweni baba khona khanyisa amalight simbone eze azazojikela ngala kusayidini lomshayeli ngibe ngala kwipassenger ngibuze mina ngithi ngingene noma ngabe ngisangena yini kodwa yini into yenza ukuthi amkhulu ebusuka ngaka athi hayi khululeka mfana wami besolungisa nje kuphela bese anyamalale simbone sonke ukuthi anyamalala ngayi ngibuyisele phakathi intombazana amanzi avela ahlukane phakathi nendawo hayi lapha engasuka khona athi ngiyayibongela ngoba ukuthi angifuni ngingene namhlanje wathi hayi khululeka sifisa lempo opoza nayo sifisa lempo kulungile hamba usuku right mfowethu angibelivanga ngikholwanga into engayibona ngo-C ngakusasa ngiyolanda isihlabathi sokuyobethela ngifika ithwasa lingenele lapha phakathi selibanjwe into alisaphuma kwaze kolanda inkomo yahlatshwa lapha yaphuma inyoka enkulu inyoka lena yamphalaza ibinya yamkhipha lo mfana eseshonile kwangena inkomo into engikhuluma ngento engiyibonayo njalo makuthiwa ngemanzini ngivele ngibona umkhuba yabona ungcono wena futhi wena ke uhlanya kakhulu wena Tuki ngithule nje ngisho ukuthi ngilila ngokutshela yazi lo muntu iziba ngena kuzona weMofet akangeni lezi ziba lezi normal uTuki uvela faka abantu ezibe lokuthi labantu bazofa bonke nje lo muntu akana inkinga yabo uTuki mude kangakanani mude Tuki kodwa uthola ukuthi uvele ngamahlombe uyabona lo muntu lo usengozini lo muntu lo uyayenza lento yakhe yamanzi iphi angazi nami ngenza kanjani angazi mina bafo mina ngene emanzini ngisho ngathi uzokunika imiliyoni mangiphuma khona ungahamba nemali yakho fuck off angilobothi nje ngene emanzini pyramid ngangangena kulo mfula ekuthiwa i-North Rukuru yaseMalawi hawu ngaxoxela khona umfula ekuthiwa i-North Rukuru ngasuswa la endlini ngingenalo ngisho isenti kwathiwa sifuna ukukuthumela usohlangana nawe futhi ngabavele basho bathi sohlangana nawe endaweni ukuthi ngofika kanjani lapho angazi hayi nangempela lithi lifikile iphupho kwathiwa sohlangana nawe eMalawi masuke eMalawi bese Tanzania bese siya naseKenya ngathi mina hayi iphupho leli ngathi hayi mhlambe iphupho liphinde libuye iphupho lithi silungisela uke eMalawi sohlangana eMalawi angazi ngoba ngifike loba eMalawi ngoba nginanishusheleni ngaloyo la ngicela ukutshela kwafika umjita wami owayephuma phesheya following day kwathi lungisa ipassport ngathi mina ikhona ipassport ready because ngangiphuma kwi-cruise ship MSC ngathi na i-ready passport wathi okay sihamba seMalawi ngathi mina wathi njengamanje ngilande wena seMalawi wawundiza kwami ngaye eMalawi ngawufika umfula ngabuza wathi mfula muni lo wathi uyi-North Rukuru kathi mina naye lento ekuthiwa ngene lo mfula futhi kuthiwa kaze ngene umuntu lokwaba khona uhlezi ugcwele uhlezi unolaka kwaqala kwangena mina awubona labo cricket la abaqhuma abahlakaza inhlansi abo cricket yini ngisekhohlela abadayiswa abantu estradini labo bade kwaqhuma leyo nto emanzini leyo nto yes kwaqhuma leyo nto emanzini kwabaleka bonke abantu bathiwa aseqala ngezwe umuntu ehayise yesho khona la ehlathini ngazishobi ayingene khuluye bese ngiyaphuma lento yamanzi isiphupho naseKenya kwanjalo naseTanzania kwanjalo ngabuya ngathi Mofet ngathi ngibuya ngaya kwenye impophoma ngakusendela nje ivideo ibone ngaya kwenye impophoma le mpophoma ngathi mangiqede nje ungena kuyona amanzi avela ayeke ukwehla angabe sehlela phansi avela amanzi angilandela sengibona mina lo
engithi akangisho ukuthi uthi hayibo amanzi ayasilandela ngithi mina mhlawumbe imvula uthi hayibo buka uyashutha ngizokukhombisa ngizokusendela uyibone lonto amanzi engasekho esehamba eselandela mina ngqo. Hayi lo mjita mfethu unathi isipho samanzi angivuka mama yabona mina mfethu emanzini hayi ngagcina mina dukihlezane ngiyolungisa umoya wami wenzuza ngagcina ukulungisa umoya wami wenzuza emanzini into engayibona angiphindanga ngafisa ukungena emanzini kwanamanje mina ngiye emanzini kodwa ungitshele ngomgedo onezipoko ungitshele ngamathuna hayi ngala uzongifica khona ke yila ngitshela khona ke la ground lami ngelele mina ulwandle langithatha ka4 ulwandle bafowethu nangu ubhuti kade kalefi ekhona lapha kuma-comment myself sawubona bhuti Yebo baba. bhuti wami Hayi mina Dozgabawu ndizimamelele nje upyramid umnganama lento yakhe nikholwa le ngeke bafu ufuna ukufa kanti lezibhoko zakho. hayi wena myself musu ukuhlupha naba bafowethu la uma ingeke itransport bangakuhlanganisela noma ngokulanda ngifuna mina ubuye uzotshela wena abantu hayi mina uzobuya wena uze la ku life kaMofethu uzosho ukuthi hayi ngihambile nalo bhuti wentshebe upyramid lo lemele sifuni cha uhambe kanjani upyramid unamanga yikho lento uzobaxoxela it's either uzobaxoxela noma uzobaxoxela usubuye esibhedlela noma uzohlanya kodwa khona uzokwenzeka kuwena kodwa uzobaxoxela kona abantu uzolithola ithuba yokuxoxa uma ungaxoxanga uzobonakala ngawe Yabo akulandaba ngeke. Mafethu ba yabona nje bade umuntu ade ecula uyazi ube ukholi gwami upyramid sihlabelela naye sicula ngine nje kade umuntu aqacula ku music industry mfowethu ngamzwane ngizomiswa ngangisemanzini ngavela afulelwa isithongwane ngaphupha ngiphuca imicrophone abo hayibo ngathi ngikhona ngaphuca imicrophone baphuca imicrophone sengena ucingo liyaphazamisa ngithi ngaphupa ngiphuca imicrophone hayi ngiphinde futhi ngilale solo ngisemfuleni hayi ngivuke kopho hey bese kukhulumisa yimi lithi ungabisabafaka labantu nawe futhi ungangeni sengikhona ungasafa khona ungakulungeli ukungena la hayi ngithi mina hayi bazalwane ngizocela nibuyelene emuva abafowethu khona ungekho right bese ngiqonda enye insizwa la ngithi mina wena insizwa kunabantu abakulandela abangasekho emhlabeni ubulala abantu uyafihla nje ubulala abantu agcine lo mfowethu ahlamluka ethi mthetho khona mina baba nginkabi manje bayahluleka ukungigeza nesipoko esingihluphayo ngithi pho ngoba wena laba ngiyabazi wena ngikwazi ungene kanjani la kulabantu athi ngiyaxolisa baba imaye ubuyele eceleni mfowethu hayi bese ngivele mase ngithi ngihamba kuthiwa buyani hawu ngibuye futhi kuthiwa faka lapho ungamfaki lo hayi bese ngibafaka into yakuyabale kwabantu kwavele nje la nje ngaphesheya usebenzi hayibo kwavele kwathi nje yabona ubona umzimbuthi wathi nje yama ugoloko oqole nyoka ipython egrey yathi nje umzimba yama yathula wabona umuntu engingazele ekhala amanzi uze umuntu ethi baba ngicela uphuma omunye uyaphuma uyabaphuma bayabaleka ngibangishiya ngihleli la ngimla yini manje tshwa nathi inyoka lethi mina imani phela manje nibalekelani ngempela natuka indaba ngempela uzobulalisa izingane zabantu ngeinyoka angaze mfethu ngino-30 years ngenza lento angaze kufe ngisho yedwa angaze ngilunywe ngisho nayisiqando emanzini kade ngisenanda dam kade ngisenittle dam emanzini angempela nezinyoka anezingwenye namanje ngisekhona abo umuntu mfethu angivele ngisuke ngiyongena emanzini khona into ekhulumayo kukhuluma izwi lithi sofica le ndawo nokuthi shona khona abona khona usuku lapho yangashaya khona izulu
wathi wasicela ukuthi uye ulwandle olusesiphingo uzofika angene abantu lelo langa uzofika wenza kanje lahloma within 5 minutes la ngibhonya ngashawa izulu esiphongweni yawa Tuxi bakubuza bathi 8 years uwenza lo msebenzi bese uba neminyaka emingaki wena awuthi mhlambe angisena umuntu okhonza ukureveal iminyaka yami kodwa uyangibona ukuthi ngimdala uyangibona nje ukuthi ngimdala ya abanye bethu baqala bebancane mina nje ngiqala nje ngangina 11 years ngiqala ya la ngino 11 hlanganisela ke lapha eminyaka so pathanisa ke nawe Sanibona usengiyaqolisa ukungena emlonyeni kancane sengizophuma nje Bhuti Mofet ngiyacela kancane ukubuza nginombuzo baba kuBhuti Thusi mhlambe khona futhi owaziyo la mina ngibe nephupho elithi angiye empophomeni ingasethuneni la King Cetshwayo angazi noma kunempophoma yini ngase elibeni la King Cetshwayo angazi but mhlambe khona onalo ulazi ukuthi ikhona yini impophoma lapha ngaze ngithi mangithi ngiyakhona ngiyithele kwezinye izinto yilokho nje Nkosi yami ngicela ukubuza bafowethu nabo dadewethu lo thuna lacetshwayo ukuthi likuphi ithuna lacetshwayo angilazi nje angazothi ucetshwayo unethuna bathi lingakoshowe emabesho bathi lingakoshowe liseshowe lephezulu ngakuntonjambeni yes bakhomba ngaseshow impela ukuthi angazi ke noma ikhona yini impophoma ngalapha impela mina angazi kodwa impophoma eseshowe ngiyayazi ikhona impophoma lapha eshowe abangena kuyona kakhulu abantu iseduze nomgwaqo mudlula ungathi yonke le dolobheni kuyila eduze nomgwaqo yona engiyazi angiyazi ke kusho ukuthi mina ngingafanele nje ngithole ithuna ukuthi lingakho mase sengibona ukuthi bangilayela okay mana kancane uba uMabalenga uSebelimoto okungenzeka uyalazi xa sibuze uMabalenga kanti nako futhi ukukhuleka sisi ubuze khuleka uzame ukuthi ungadli yabona uncenge uthole ibani noma isibaniselo nesimhlophe ukhuleke nje ubuze abantu bakho noma abantu abakuthumile bakini ukuthi ikuphi le ndawo ngicela ngilayeleni futhi ngoba kangiyazi bazoyenza iplan ukuthi ufike khona nathi nami ngangade ngithunywa endaweni engingazazi ngiyafika kuzo bangiyalela abantu ngize ngifike lapho yebo sekungcono ke manje khona ne-social media yabo sesikwazi nokugooglisha eqaleni besingabe ngingakwazi ukugooglisha ubulidovoza nje uhambe ukugibela uzufike manje ngoba phela lezi impophoma ziyathusa ngona mawusuyithola ke lo mpophoma uthi yaqhamuka inkanakana yethu yokwenza njani nalala oya naye kuyenza izinto zemfethu yazi nami ngisathi ngifuna ukuphawula kulokho kade kubekwa ngicanga ukuthi ubhuti lapha uthi ukade beka kusesi uma akusiza ukuthi ubheke ungakayitholi i-directions from ama-ancestors akho because kumele bekuguide bona ukuthi mawufika kulowo mpophoma yini okumele uyenze because awukwazi uvele uye empophomeni amandla akho singawazi noma uzoba fit yini ukuthi ufike kuleyo mpophoma so leyo qale uyiphahlele ikhulekele bamba fasting nje kancane usho ukuthi ngibonile isibonakaliso senu sikanje ngicela ke manje ningirevealele ukuthi mangifika kule mpophoma ngifika ngenze njani ngihamba ngibetheni yini efunakala khona because ngeke uvele uye empophomeni uwena yes ngiyabonga ngoba indawo bake bangitshengise ngikwazi ukufinyelela kuzona ngiyitholi indawo elekho efanele noma ngabe intaba bangitshengisa ukuthi angiye kiphi intaba noma emhlambe olwandle emanzini athile ngingene nje futhi vele ngumuntu wamanzi but leya King Cetshwayo impela hayi ngisaba sekunesikhathi impela ngisaba sengiyifuna ngayithola andisiswami ezinye izinto abantu abangazitholi noma abangazi understand yahle ngamanzi amanzi ngathini anepower enkulu kodwa nawe uwena unepower kufanele ihlangane nepower yamanzi okay kunezinto kufanele uhloniphe uma uzoya emanzini
first of all akufanele ube umuntu okhonza ukulala njalo nocansi njalo Yeah. kunephunga engafanele libe kuwena uma uzongena emanzini njalo into yokuqala engafuneki ucansi ukudla ilwanyana zasemanzini ofishi ama-crayfish ini bese kuba ingulube yes ngiyakwazi nengwenya into uyabona wethuki let's not talk about amanzi kuphela uma unemoya nje yeyidalwa ukala nezinto ezingalungile uyabona umuntu emoya yeyidalwa ukuthi imoya yeyidalwa ihlukene futhi yabona usanemoya ekhulumayo ekwazi ukufika ngephupho iphupho iyona phone iyona cellphone exhumanisa wena neyidalwa uma usekwazi ukuba nedlozi elenza njalo idalwa ezenza njalo you must be careful yabo kunezinto engakudingi wena ezenzakala emhlabeni ongaxhumani nazo wena you understand so esinye isikhathi kufanele nawe ungabuzi kubantu buza kubona abantu abadala ukuthi ngiyanizwa nithi angiye lapha ya kufikeka kanjani koqhamuka umuntu yazi mhlambe eyixoxela nje mhlambe la nihleli khona ethi hey yazi ngifuna ukuya lapha ngasethuneni laqetshwayo ekhaya athi usiyena umuntu asozokusiza ke lo ekulayele ngoba isidalwa senza njalo uyayizwa leyo nto ucathi ngangafika ko-Tanzania ngifike ko-Malawi ngingenalo ngisho isenti ngafika kanjani yeah you must learn to read the signs and mina angibahamba bathandaze yonke into engiyenza ngiyi-one ngikholelwa ekutheni if befuna into bayafika bangitshele gcwala iy'nyendle la endlini gcwala iy'thalambiza kungena iy'nyoka kukhulunywe ngilalele emini ngingalele lisho izwi lithi enza ukuthi wenza ukuthi kunje mina into engenza ngayo kuyohlola lo muntu uma eqala nje ehlole bheda ngivele ngitshele ukuthiwa suka umuhambe la ayikho lento ozoyizelela noma mhlawumbe ngisafika ngithi ngifika nje engakenzi lutho vele nje inhliziyo ithi asambe la ayikho lento esetshelwa ulo muntu uyabo mina lapha beyiguli zami bonke kunzima uma umuntu emoya uyabo yikho mangizohamba nenyanga ngiyesiya emalini yeyibhoki igqatha ithi inkunzi so sengazi vele ukuthi uyoshawa ngihamba vele sengihamba nayo in case of entertainment because I know I'm going to be entertained yabo vele la ngiyakhona entertainment you understand so that's why ubona umuntu ethi why ungayeki imali yeyibhoki how can ngiyeke into ekhulumayo because nangesikhathi ngilimala kwashiyo kwathiwa ungezi ngaphoqa mina ukuthi angiye khona you understand kodwa kangangithi nje hayi ngizokwazi ukubaleka ziyasho lezi zinto mofethu ukuthi ayimlethe lo and ayikho into enjoy ileza zinto njengokugijimisa umuntu because mind you labantu bahlala lapha babhorekile so bayidinga leyo activity yosuku bajikisa nawe inyanga bayasho ukuthi uthi unamandla lo sifuna ukukukhombisa ukuthi akanawo amandla you understand ngisuka singehambe ngiyahleka ngiyazi vele ukuthi uyothola ibhambabuli lapho you understand yabo izipoko lezi njengaloku mina ngibona ngathi sele connection ile ngamabhururu mbitshani kathi asikuniki yini ikhweni elilodwa kuphela into engeke ngikhulume lezidlangala leni ukuthi ngangalithola noma ngeke ngilithole angeke ngayikhuluma kodwa ngishoyo ukuthi mina ngisuke sengazi uma ngihamba nawe la ukuthi vele wena uyobona induku suke sengihleka nje sengithi mina hayi awuthi ngimhambise uyabona ukuthi iningi kwasikhathi abantu abaningi bayachawa kakhulu wena uchawa kancane kuphela njengalokuthi webe ukhona but abaningi hayi induku yakhala yefethu yathi khona umuntu baba wamtshali mina ngihamba naye mfethu ephethe intelezi eshunqayo angi-understand kwangontelezi bamphuzisa yona ngoba wakhala ngaze ngamshiya kwakhe ekhalisile esibuhlungu ubonzi le ntelezi iyamudla ngaphakathi manje mina ngiyahleka uyabo mina ngikwazi ukuyibamba mina mfethu angikwazi mfethu ukuyibamba kwaze kwathetha abantu egaraji bathi awukodwa ndoda amadoda wahleka umuntu ekhala kabuhlungu kanje manje ngithatha evele ethule mhlawumbe 2 minutes uvele ubusethi hey gobe ngithi mina lo muntu bayivuma kangaka uyakhala manje kaze ngamshiya kwakhe ekhala awunesono phana nefezi
Anginazi. Kuphela mina lesibili. Ulova mfethu akhala ulova. Ngimtshelile umuntu, ngimtshelile mina umuntu ukuthi Usho nami wobusho kanje nami sesibuya khona ubusho kanje. Ngicela ukubuza kancane okunye nje kokugcina ngci. Ngicela ukubuza kusho ukuthini ukwakhela angithi ngiyayibona bobhuti bami ilento bobaba bami bobhuti bami inyoni inkonjane kunomsindanyana kunenyoni ekuthiwa inkonjane eyakhela ngani ngodaka ngethemba ukuthi niyayazi kusho ukuthini ukwakhela kwaleyo nyoni like mina ngihlala nginomuzi la eThekwini ekhaya emzini la mina ngizalelwe eNkandla ngaseNkandla ngokuzalwa but ikwami isemthwalume lokhu nje ulana sePotchefstroom fine emthwalume nginomuzi la eThekwini but nginento esengiyinotisile ukuthi iyenzeka la phinde yenzeke endlini yethu ngaphela ngithi njengoba sinomuzi le kusekhaya elikhulu emthwalume sinomuzi wethu sinomyeni lapha enzansi kwasendlini enkulu nasorondweni omakhishi bani but kunento eyenzakayo la eThekwini njengoba sihlala la eThekwini kwakhela inkonjane phambi komnyango la eVrandi yakhela indlu mase sibona ukuthi hayibo le ndlu sigcwele isinkulu sithi sayibhidliza mhlambe after 2 days siqalile futhi yakhe inkonjane sithi sifike ekhaya ngaphela ekhaya njalo siya once a month isile emakhaya emzini nakhona phambi komnyango wendlu yethu maqondana nathi nosendlini enkulu nje yawonke umuntu endlini yami nomyeni kwakhele same nyoni yakhele ephambi komnyango impela lona njengala ehlala khona ekhaya la eThekwini usho ukuthini lokho bobo mhlambe uyabona umnyango wami sisi uzosichazela nangoba uyo nendlu yenkonjane awuchaze baba ngithwele ke inkonjane manje hawe hayi mina ngaphandle kayikho phakathi nansi ikhona njalo nakumina akinjalo bhuti wami ziphahle umuzi indleke zayo ziphahle umuzi indleke zayo lento isuke ichaza ilokhunjana ithunywa noma sithi ke water spirit ukuhlangana kwethunywa zamanzi nezithunywa ezaphezulu uhlangana kwinkonjane inkonjane ayakhi ngodaka lelo silijwayele yakha ngodaka lamanzi phela okay njoba ulibona nje udaka lamanzi akusena omeluphi exactly iqala ibe enkulu basiba ngathi ibe nombhobho wokuphuma injalo nje indlu ela ekhaya nalemakhaya yes noma ngiklina ngiyayibhidliza mangibuya futhi sengibuyisa ikhona futhi urongi kakhulu sisi urongi ayibhidlizwa leyo ndlu awunganabo futhi wasithola isithwalo udlala ngabo la futhi ngiyela usayithola le mawunale lena usuku nemimoya mina ngithi ngifuna unomamani wine ngibhayizisa yabot uzokhona ukubambisa bangumsindo lo okay lento ukuthi iphiwo ezikuwena uneziphiwo ezistrong kuzona kune water spirit kune lokho abathi nge-understanding yenu amakhosi aphezulu understand kusuke kukhona iphiwo eyiningi kuwena ngawedwa lezo zinto ayishawa kufana nenyoka engena endlini inyoka engena endlini ayishawa ngoba leyo nyoka isirepresenta ithunywa zakini ngoba inyoka ayingeni endlini yabo kunezinye izilwane engena endlini nezinyoni engafanele engene endlini uyabona ke wethuki mina inyoka zayisuku ngabatshela mina ngathi noma nisavela niyinyoka nje kudezi nginifaka indlu mina niyazi akuzwani nenyoka hayi abashintsha basezona ke inyoka manje angibheki mina inyoka bekuyavela nje ngiyayixebula angikwazi ukuhlala nenyoka akufanele uyishaye webafu
fanele uyiguide iphume ushisa impepho usho ukuthi bawethu mina thuki ngayibulala inyoka mina ngayibulala inyoka kwazi ngaze ngasho ngathi uma nisavela nje niyinyoka nohlezi mthola induku mina kunene kwami ukuthi kufike ugcwala amahlokohloko into ongaze uyibone ugcwala kubanga umsindo mhlambe for inyanga yonke and then kuphume lapho vele ingena ithwalambiza aleli ithwalambiza uphuma ithwalambiza ezincane khona la elanga anginawo umfula la kwami ihlathi uvela ubone yini inyoni lezi ezakhela lento engathi iglavle sibhakele imfinyezi yini lokho kuthi cricket yona isho ukuthini ayihlasela endlini isho ukuthi idalwa zakini zomile zilambile ekhaya okay hayi ngiyabonga kakhulu hayi lento i-connected to amanzi nemvelo lendlu bethusa sebeqalile futhi bayibuyisa bayakha ngengisayibhidlisa ngiyabonga bhuti yami bengiyibhidlisa nje mina I can guarantee you isidalwa sakho uyakwazi ukusitshela ukuthi wena ufuna kwenzakaleni as much as sinamandla okudlula wena kodwa suke sikudinga uyakwazi ukukhuluma naso usitshela ukuthi mina lokhu angisuhambisana nakho uyabona mina nje muzovela uyinyoka ngiyaxebula angidlalisi nje ngiyaxebula uzobuyela la uqhamuka khona ngoba inyoka ngiswani nayo muzovela uyiselesele ngufaka usawoti uzoqonda uzongazi kahle asike siselesele isidalwa bafo abona ilwane ezingalunganga iselesele iminenke ilulwane ifutheni isikhova amakhizane ilezinto lezi emile nje ngalokho kunenyawo eziningi yini konje le nenyawo eziningi ishongololo ishongololo suke livala imali uyabona mina mfethu ngisho ngavela isidalwa siyimbuzi mina ngasithela induku yini ungezi mina uzokhuluma lento oyifunayo ngoba manje ngivele ngivukela inkomo mana bafu inyoka le ngeke izisho lutho izoloko iveza ulimi la lesithwala mbiza sithumayo ngizokwenza ngingasiboni ngibhiza ngangigade esithwala mbiza la yini ungafika ukhulume wena usho ukuthi wena ufunani le ekufanele mina ngiyenze uyabona mina wena kodwa mina ngikuzonda kabi ukuphuma ngiyohlola ngikuzonda kabi umuntu oyisidalwa ngikhona ngithi mina akafike kumina asho ukuthi uma enqena ukufika mina akafike komunye la igcikeni ekhuluma ukuthi ufunani uyayizwa lo angithi yazi ukuthi wena pyramid uyazi ukuthi wena njengomuntu onenzuzo ukuthi akufanele kuphele 2 weeks ungangenile emanzini akufanele kuphele 2 weeks ungagezile uma ungakho bazofika ngalendlela ongayithandi hayi ile yakho inzuza leyenza lokho le yami itshelwa yimina mina ngilapha ethi angeke ngizwe ngayo mina yona iyangidinga nami ngiphila nje uyabona ngikutshela mina amadlozi wasiphila yasidinga basidingelani na banamacala abahamba bokwenzile abantu abazokwazi ukulungisa amacala bemhlabeni isithina uma bekukhethile wena abenze kahle phela ngendlela ozokwazi na ukuqhubalekelele ngayo yabona istefe kahle igaba uthola ukuthi seyivala umsebenzi zavala yonke into akungeni imali akungeni lutho kodwa umuntu ufuna imbuzi ngizoyibhosha imbuzi ngizonwa amasende lekuphuma imbuzi ngoba imbuzi ifuna imali umuntu umethe yena ufuna ukwenza umsebenzi ejike evale zonke izinto uchaza ukuthini mutshele lo muntu uhlalela la mbombo kanyongo umuntu ufuna ukuthi ngifaka phansi kwetruck ngifake phansi kwetruck siyeza sonke sizohlupha nami ngiza lapho khona ngizohlupha uyampumuza vele la emhlabeni ngoba ngixakile ngamacala akho owawenza usaphila uyazi wabo ngoba omkhulu babenza iphutha wena mfethu beneyinkomo benayo yonke into kodwa bengalungisa amacala uma manje sekukhona mina la emhlabeni sebengikhethile ukuthi ngilungise inkinga zabo angithi manje ngimise yami impilo mina senginake impilo yomkhulu ukuthi babeshiya inkomo bekweleta inkomo kuphi kanjani abangusaka mbonina ukuvala inhlanhla bavule phela khona kuzoba nemali yokubenzela hayi ukuthi afanele ngize ngiye kumabalengwe ngiyogeza kumabalengwe ukuze kuvuleke izinto bekhona beyidlozi lami izinja lezo ikhiphele ngaphandle zonke lezo zinja lezo ungayiphakeli ngisho emsamo uyitshele ukuthi ngombonyonga linandawo la niyohlala le ngaphandle ngoba uyodlala amadlozi uyofunga zenzela ngalutho mina nje ukuthi inzuzo ifuna amanzi yowafuna kunina ngiyilapho mina emanzini mina ngiphila ngalendlela
engicabanga ukuthi right uma behluleka ukuthi siye emgedeni sokhuleka khona noma senze sisokwenza ngeke ngiye emanzini ngiyazi kuhlalana uyazi Paramedic ngeke ngathi ngelinye ilanga ngashisa impepho ngixakekile athi mina yabona into esengizonenza ngoba phela manje asiswani ngiyeza ngalapha ngamswane ngifika oduma izulu ngoba lo vana imali ukuthi ngifika kube ngiqonda kuyena lo mina kathi ekhaya ngicela benginqobe nomshiza bebekumshiza la ngoba ngothi ngifika la nyakhona kobe kunyiwa induku kozwakala ngayo induku awuzodlala abantu beyiphilile impilo yabemhlabeni bangawenza amacala igcwali kade bakuvalela yonke into baphula izingane ngeke mfethu ukuganga lokho yabo isidalo esiphilayo siyakunika amandla kodwa sikunisha amandla isidalo masokunika amandla wena ungazenzi imfanele fanele ubenzele zona uyaphetha ke lapho yabo nje bakunika amandla uzenza izinto mfethu akumele bekuvalele izinto kumele bekuvulele yabo nje mina last week ngibaphuphile phuphuko noma bathi bacela ngenze ngayithola imali ngiyilandile bathi angenze naku lapha mkwamntambama ngiyakwenza nazo qhamukile bathi bayafuna ngathi imali na imali kufikile ngenzile ngiyenza yabo mina Tuki ngangenza isimanga mina ekhaya ngayikhipha idalo ngokuthi yazi idalo ziyakhishwa zakhipha idalo zonke ngayilaxaza ngaphandle kwegate ngayitshela ukuthi niyasangana nina ningavumela abathakathi nivumele zonke izitho ukuthi igide la ekhaya kodwa nina nifuna ukwenzela izinto niyagula emakhanda nina no shoma seni right senifuna ukuhlanjululwa ningene ngaphakathi ayishongo ziyasho zabuya kubantu abo4 zazafenge nje kumakhelwane zazosho ukuthi seyihlale kakhulu ngaphandle ziyacela ukuthi ingeniswe ngaphakathi zangena ziqonde njengothi lo mkhonto manje akekho bed house babhisele kahle kabi Uyesho njalo uGogete umoya ukho enkomeni manje umuntu ufana nedalwa zakho maningazwani nozenzwani bafowethu nangu Brian la nangu Brian nolungisana Brian sawubona bafowethu kunjani siyaphila futhi esikolo ngiyaphilela man azi bengisase kule topic le yebhoko kodwa ke manje sekuvukenye la bengicela ukubuza la man yazi khona indaba engangithi ngizoxoxela uPyramid ethu uzovula lo i-podcast yazi kuke kwenzeka hayi sengingixoxela nonke ke manje ngale ndaba yenyanga ngangibuye emsebenzini kushuthi emsebenzini ngangithandana nomfazi womuntu yabona how mana manini phela mana wena uyamshela uyatshela ukuthi umfazi womuntu cha akangitshelanga ungitshele ngemva kwesikhathi usumhlabile lalelani-ke ngimxoxela indaba manje uma ngiphuma emsebenzini ngangiphuma kwi-night shift uma ngiphuma ku-night shift sengingasekhaya vele sengila ngihlala ngakhona manje ngibone omunye umfana bahleli nje bahleli bayaphuza kunala ngihlala la eGoli-ke mina la eGoli kushuthi kunala abantu laba banokudayisa yini lento le iwasho la yabona bayifake nje emkhukhwini yabona ngithi ngiyadlula lo mfolo angibize athi mfethu woza la kanti kunomama like ebengizwana naye waseMaritzburg sixabene wathatha impahla zakhe abuyele emuva uma ebuyele emuva lenyanga ingibize mayingibiza ithi ndoda ongitshele kwenzakaleni uphi umfazi wakho uyabona bese ngiyayichazela ukuthi hayi sixabene wathatha into zakhe wabuyela kubo uyabona ibe sithi hayi man wendoda yazi khona into engingayitholi kahle la kuwe uyabona ngicela uma uthola isikhathi ubuye la ngizokuhlola uyabona
Kona into engayithini. Ngibuye ngakusasa ngithi ngoba ngijahela ukuyolala ngakusasa ngiya-offer. Ngibuye ngakusasa bese ngidlula kuye-ke. Uma ngifika lapha kuye athi no. Ndoda mina angeke ngikwazi ukukuhlola wena. Kodwa kufanele ngibiza abantu bakini yibo abazongitshela indaba zakho. Uyayibona? Ngithi mina hayi ungayenza leyo nto leyo. Athi ya ngayenza ngithi hayi kulungile ke baba aluwenza umsebenzi wakho uyabona lo baba uthi umkhukhu nje we-one room la sikhona khona kunecansi kuneyiwasho uhlukaniswe ngekhethini yile iwasho ngale kwekhethini kunecansi nje kundlala icansi lapho kusekuseni ngoba ngangifika ngaboma 8 umethu ufuna ukukhuluma nezidalwa zami athi asingene ngapha sihlale ecansini ahlale la eduze kwami athi kimi hayi ndoda ngicela sishaye izandla sithi yebo baba yebo baba yebo baba uyabona hayi sishaye izandla naye uyazishaya uhlele la eduze kwami sihleli nje sinabile la shaya izandla yebo baba yebo baba yebo baba yebo baba ikhethini livuliwe ukuze abone abantu abafuna ukuthenga iwasho ngami awu ekhoneni la eduze kwami lele enibhekene nalo kuvele kusuka ivoice lapha le voice ithi sanibonani ithi ithi ya mfana uyabona yabona ayingithuli lo abesaya ngikhuza ukuthi no ungasazishaya izandla sekwanele manje uyabona le voice iqhubeka ithi ya mfana mhlawumbe iphinde kweze kwaba kathathu kwesi4 yabe sithi manje uthuleleni ngoba ngiyakubingelela uyabona ngithi mina yebo hayi mina bengingazi ukuthi ukhuluma nami lo ngiyambona kusemini uhlelela iduze kwami ngiyayizwa le voice ukuthi hayi man le voice ikhuluma lapha ekhoneni kodwa lapha ekhoneni akubekwanga nasigubha kubekwanga lutho into ekhona ikhandlela elikhanyisile la enyaweni zethu bese ithi le voice wendoda emsebenzini benilwelani uyabona ngithi hayibo le voice iyazi lapho ukuthi besilwe emsebenzini sengiyasaba ke manje kodwa ngitshela nje ukuthi makungenzeka into ngiyophuma nabo labo thayela lapho ithi emkhukhwini ngithi hayi makungenzeka into phela kusemini vele ngapha ilo iku-main road lo mkhukhu abantu bawosheshe bangibona ibe sithi le voice hayi man yazi emsebenzini bengikhona ngikubonile like ulwa emsebenzini ukusho ukuthi bengilwa nendoda yale ntombazane le ifikile yabuza ukuthi hey ubani uBrian la uthandana nomfazi wami kanje nje uyayibona ithi le voice ndoda uyangazi ukuthi ungubani mina ngithi hayi ngangikwazi mina kodwa uyazi ukuthi kukhuluma ikhehle lidala la ithi uyangazi ukuthi ungubani ngithi mina ngikwazi ibe sithi no mina ngumkhulu wakho ngashona kudala uphi umfazi ngisho ngithi hayi uthathe like into zakhe wabese uyahamba sixabene wathi uyafuna yini ngimbuyise lo nangu ngiyambona la uthulile akakhulumi lutho ithi uyafuna yini ngimbuyise kodwa manje ukuzwe umuntu umuhlele naye ehlele phansi uma eqale emuva uyakhona ukubona ukuthi hayi lo muntu lo le voice le noma uvala amehlo ukuthi ayisekho la eduze kwami seyile kude manje uyayibona ithi hayi no ngizombuyisa umfazi wakho kodwa ke ngaphambi kokuba ngimbuyise angijabulile ngale mali lo oyitholayo emsebenzini ngithi mina ngijabulile ngemali engiyitholayo emsebenzini ithi yebo uhola malini bese ngiyamchazela ke ukuthi hayi mina ngihola imali engaka yabo ithi hayi lo mfazi wakho futhi uhanjiswe nayi lento leyo ukuthi awuholi wena uyabona uhola imali encane
kodwa ke ngoba sengifikile mina ngumkhulu wakho ngizokunikeza inhlanhla ke manje ngizokunikeza umuthi weintombi ngijike ngibuyise nale ntombazane le uyabona ngithi hayi no hayi kulungile ungambuyisa ithi kodwa awungitshela uyawazi yini umuthi weintombi ngithi mina hayi angikwazi umuthi weintombi kodwa ngiyazwela ngawo khona umunye engike ngambona awuphethe noma nginganaso isiqiniseko sokuthi uyasebenza ivele ihleke le voice isuke lapha ekhoneni isondele uyayizwa manje ukuthi isondele manje sekuwumuntu omile la enyaweni zethu ukhuluma manje sekamile la eduze kwethu ihleke ukuthi hawu awuwazi kanjani umuthi weintombi ngithi mina hayi angwazi angaze ngosebenza besithi hayi wena mfana ngizokunikeza ke mina umuthi ngithi hayi kulungile nginikeze ibesithi kulomfo lo engihlele naye la lo wenyanga ithi kulomfo makacima ikhandlela uma ecima lekhandlela la le voice isuke khona kunale ilo itromolo lele nsimbi ayibona lapha bajwayele ukufaka khona impuphu uma bafaka lo ecima ikhandlela nizwe kudonswa into la kudonswa into isondela la ngasenyaweni zethu uma ngisalalele le voice ithi na umuthi weintombi ngathi ngibheka phezulu hey ngibone la enyaweni zami sekune box elikhulu nje lemali ligcwele imali phakathi linemali like eningi ithi le voice na umuthi weintombi mangithi ngiyabheka hawu imali engaka uyabona hayi ngithukweke ke manje ukuthi le mali le ivumbukephi ngoba la sisemkhukhwini we1 room akunamuntu su2 ebesethi lo mkhulu na umuthi weintombi ke wendoda ethi na umuthi weintombi ngithi awu umuthi weintombi ngaphezulu kwale mali le kuneplastiki onobisi ngaphakathi ibesithi le voice hayi lalela ke ndoda nayi imali yakho ukwabona ukuthi wena uma uye esitolo okanye uholile imali yakho awuyiboni awuyazi nokuthi iphelela yime ebengikubekela le mali uyabona ngithawu imali engaka athi uyayazi ukuthi imalini le ngithi cha angiyazi ngiyaqala ukubona imali engaka ngaleso sikhathi bengisebenza eSBV kodwa ke bengingakaze ke phela ke ngiyiphathe ke imali engaka uyabona ethi lo mkhulu no mau estimate imalini le ngithi angiyazi athi lalela ke le mali le la ngaphakathi u2 million lo ngaphambi kokuba ngibuyise like intombi yakho bekufanele ukuthi ngikunikeze imali ngoba bengizoyibuyisa ijiki ihambe le ntombazana ngithi mina hawu ngijabule kodwa yabona ithi thatha imali la uhamba uyothenga esitolo uzongithola ngisasekhona la ngithi mina cha hayi ngiyasaba mina ukuthatha le mali ibesitshela lenyanga ukuthi mayithatha imali inginikeze u200 rand ngihambe ngiyothenga esitolo ayi lenyanga nayo ibe ngazathi iyasaba kodwa ke isifaki isandla lapha inginikeze like 100 rand awu ngiphume ngiyesitolo ngiyesitolo sengijabulile ke manje ngifike ngithenge airtime ngibuye mangibuya ithi iyasebenza le mali ngithi iyasebenza athi hayi alright kulungile ke ndoda manje ngongitshele le mali uzoyithatha kanjani le indaba yale mali ingitshela imigomo ithi ungabatsheli abantu basekhaya ungatshela uma wakho abafweni ungabatsheli lutho le mali into engizoyenza
ngizofuna ukuthi le mali uyithathe ngo-20,000 uyifake ebhange. Every day uthatha 20,000, every day uthatha 20,000 iziziphelele lapha ebhange. Kusasa ungayi emsebenzini uthathe le mali uyoyifaka like phasi kombhedwana.